abatakana bagira ngo enjure jezire n'umuyaga nemerabyo bito sigire yashishe ibintu byabe birumwe ntoce n'amaju gabo bizukuru banje nyina abana bishe bataruho n'abanyina bataruho mbweni mberira no mukabakusi ngungura abana banje akahunga bantu bwa government nyambe nkisha tuneshweka kuna najiro mukatanda kanje niyo mbyami nayecora nkuba manya agunkara umwa umusigazi wo kuturaho na wahu nuwe yanyaburo mu kidongo bidongo byantire enzu yambandamirire bamumbebe mbeze bashema bagemesereza ibwo kwikomushicweke eki okumurza abantu kandi mpumuriza abantu banje ngo mhumure nanyo naza ku reporting ngo mbebe mbeze bagenzi banje abahiguru turebe kutwakubasa kuyamba abantu bita bakora ngo tubitwa njara abantu mwembe nakakabira kagwe yo wokurganishwerwa kuno namare myaka yanje 3 tinka kireba gecerize ececere kibiro ecanga nkarubare nyakanyinya cyogera hamwe na kamurindo muri Kigarama no basisikarirwe bwanyuma yo kushanga ngo imitumba mice niyesigire yemerere enzu tureba yazongoza amabati gayerera gagenda muterezo buyambe bantumwe abana tinyine cyo kubarisa ba cyamani ba government muterezo buyambe bantumwe ekigwereza nk'eki kikaba cyabireho mushicweka nicyo cyumwe mu mwaka gwa 2014 kandi nabagira ngo kikabasiga bahangirira amatama Gashakwa Sheikh Abdul Latif